Әлім әйтем, шул хөрмәттән буш кул кайту килешмәс. Ким дигәндә сменасы бер учтан 2 уч ашлык тутырмый ярамас, кызлар. Нәрсә сөйлисең? Анысын алгачта ут етеп кайтабыз бит әле, кызлар. Кайчан рәхәтләнеп, авыз тутырып чын икмәк ашарбыз икән, кызлар. Әйтмә дә инде. Апала! Улам, Әниш! нәрсә булды балам? Әти әйтте. Кашапов тикшерү белән килде диде. Бүген бер тик талы күрмәсеннәр диде. Тиздән үзләре дә киләселәр. Ой, рәхмәт төшкер балам, әле дә ярый син бар. Әле дә ярый Шәриф абый хәлгә керә белә. Кызлар киләләр. Киләләр. Иптәш Кашапов, менә безнең өлгер уракчылар, берсеннән берсе өлгерләр. Икешәр сменалык норманы үтәп баралар. Өлгерләрдер шул, өлгерләр. Куллары кулга йыкмыйдыр. Ыштан төпләренә ашлык тутырганда, Иптәш Кашапов, сезгә ашлык эзләгән булып, кызларны хормалау ошап китте бугай, No, кызый, син давай авызыңны шамалабаш, җавап бирәсе булмасын. Карале, Шәриф, булай уңышларың яхшы күренә. Алланың бергәнен шөкер. Benim, Әу, bu bittiği sen yaz günü gelip, neste? Bütün şeşili kırlığın aşağı bitirip, basuğa bişkine, bir tık kırlık şeştiniz mi diyen basu bu, benim. Yarar indi, yarar. Cemaat harikiminin bit indi üz işi. Sizge ondan artık irik bilsen bunda, iş digenden Eydel Şərif senin yurt jirlerini tağın qarab çıgıyıp, Urak üstü bit, ne uçuştuğun ne aşlıklar yok mu anda tağın? Eyde ondan kantorga sıralarım var. Sen malay смотри benim. Eyde, gittik. Onlar da haman şuşu yazgı şeşuk kıssası iken, ey Allah! Әни, ник әтигә бәйләнә ул һаман? Бу юлы бөтенләй кайтармыйлармы инде? Борчылма, балам. Әтиеңнең Кашапов абыеңны беренче генә күрүе түгел. Аңлашырлар. Кайтыр Алла теләсә. Күрәсең бит. Бездәге кебек уңыш бер кайда да юк бу елны. Шундый хезмәтне дә күрмәсәләр, әтиеңне генә түгел, бөтен игенчеләрне хөрмәт итмәү була ул, балам. Dürüst eytesin Nagime Kilim, dürüst eytesin. Biz bit hizmet bilen gene tügül, bizim turmuşumuz, yazmışımız mı ne şuşunda? Biz bit mene şuşu tofrakta, şuşu jirde tekere büsken kişiler bitmiz. Dünya bulgaç, türlü şaklar bula, balam. Әтиң кебек нык бул, сабыр бул. Халыкка сыйын, җирдән айрылма. Dürüst. Тамырларың нык булса, сине бер кем дә йолкып ташлый алмас, иншалла. Язып куйдык ташка. Туган җирдән башка хәзинә юк безгә дөньяда. Эх, үсер бездә, зур кешеләр дә булырбыз. Ләкин ташка язып куярлык итеп яшәр өчен яратырга кирәк. Илеңне, халкыңны, эшеңне чын күңелдән яратырга кирәк. Hayır, rahmet ol. Kim idi? Kim buldu? Yıllarının çatında, ömrünün atında kimlerge yazgan köklerinin patında takdirler yakında biz dost mu düşman mı bu yaktı dünyada yaşavni toyganda qaysı yol qaysı uqmaq yönelgen qiblaga qaysı yol yo'lag'ar qayoqqa ey
zinhar yüreğin işege Aşıkma mengüge bikleme Bu jirde heredem yüzende Günahsız ferişte biklege Ey zinhar kemiden Kim buldun yazmışның şadında Kim buldun Çok beye birilir Şide kukatında Kimlerini yoğalttık, canlarını yılattık. Takdiri şuldur deyip öngülni yuvattık. Yaxşığa yuradık, vaklandık, şaşıldık, yarattık, imiştik. Mehabbat diyiştik. Soң sulu şalğançı tövbeler diyiştir. Bu bizning Ey zinhar yüreğin işege Aşıklar mengüge bikleme Bu jirde heredem yüzünde Günahsız ferişte biklege Ey zinhar Kim buldun yazmışның şadında Ey zinhar Kim buldun yazmışның şadında Beye biriler Şide kukatında Kim idik? Kim bulduk? Ağır soğuş yılları артын тұрғынлық, өзгертіп құру дәуірін яңары шыралыштырды. Қойшандыр бүттін ауыл малайлары кебек жиң сызғанып эшләп, татлы хыялларга чумып йөргән егетнең кылган гамәлләре ташка гына түгел, алтын хәрефләр белән ил язмышына, ватан тарихына язылды. Сегодня герой труда Российской Федерации, полный кавалер ордена за заслуги перед Отечеством, кавалер орденов Ленина, Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов и многих других государственных, общественных, международных наград Минтимер Шарипович Шаймиев известен всей России и зарубежным странам как зрелый государственник, мудрый руководитель и искусный дипломат. Орден медальләрне, мактаулы исемнәрне без йөгереп кенә атап узсак та, аларның һәрберсенең нигезендә Татарстанның, Россия Федерациясының язмышын хәл иткән карарлар дистәләрчә ел фидакар хезмәт ята. Нинди генә чорда, нинди генә җитәкчеләр белән бергә эшләргә туры килсә дә, мөхтәрәм ил башының кыйбласы бер булды.
Ул татар мәнфәгате, җөмһүриятебез ныклыгы. Нинди генә мактаулы исемнәр бүләкләр бирелсә дә, аларның берсе дә макталу һәм күккә чиеп мактау өчен түгел, ә менә шул тырыш хезмәтен бәяләп, дөрес юнәлеш күрсәтүгә рәхмәт йөзеннән булды. Благодаря его мудрости и воле страна сохранилась. Эта фраза лежит в основе практически всех высказываний высшего руководства страны о Минтимере Шариповиче. Именно таким волевым и мудрым его знают соратники, земляки, ученики, друзья и родные, собравшиеся здесь. Халыкара мәйданда Минтимер Шәрип улы тәвәккәл сәясәтче генә түгел, гадел илче дә, мәдәният-ара, милләт-ара вазгыятьләрне искиткеч хәл итүче аксакалда. Опыт Татарстана в межкультурном диалоге и сохранении памятников истории находит высокую оценку международных организаций. В этот знаменательный день в адрес Минтимера Шариповича поступило приветственное письмо от генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле. Уважаемый господин Шаймиев, позвольте поблагодарить вас за сотрудничество с ЮНЕСКО и продвижение инициатив организации. Мы чрезвычайно признательны вам за вашу твердую приверженность данному направлению. Рада сообщить вам о том, что ваши полномочия в качестве специального посланника ЮНЕСКО по межкультурному диалогу продлены сроком на 2 года, начиная с 1 августа сего года. Выражаем вам благодарность и надеемся на дальнейшее сотрудничество с вами лично и с Республикой Татарстан, которая в эти дни празднует столетие образования Татарской автономной Советской Социалистической Республики. С праздником, с глубоким уважением, Одри Азуле. Минтимер Шәрип улы Шәймиевка Россия Федерациясының хезмәт геройы исеме бирелү уңаеннан оештырылган бу тантана бөтен милләттәшләребез өчен дә зур бәйрәм ул. Чөнки геройның йолдызында җөмһүриятебез казанышлары да, милләтебезнең тырышлыгы да чагыла. Имя Минтимера Шариповича Шаймиева прочно связано с развитием и укреплением российской государственности. И в том, что Россия выстояла на крутом историческом переломе, сберегла суверенитет и единство своего многонационального народа, стала мощной, открытой миру державой, есть и его личная большая заслуга. Неоценимый вклад Минтимера Шариповича в развитие и Татарстана, одного из самых успешных и динамичных регионов нашей страны, а также в сохранении культурного наследия России, возрождение таких духовных, исторических центров, как Свияжск и Болгар. Золотые медали Героя Труда России, они принадлежат вам по праву. Сердечно поздравляю вас с этим высоким званием. Спасибо вам большое. На основании указа президента Российской Федерации лицу, присвоенному звание Героя или Героя Труда Российской Федерации, устанавливается бронзовый бюст на его родине. Очень символично, что бюст Минтимера Шариповича устанавливается в год празднования столетия ТАССР, 90-летия Актанышского района и 310-летия Актаныша. С праздником, дорогие друзья! Бәйрәм белән сезне, кадерле дуслар! Тантаналы көн белән котлау өчен сәхнәбез түренә Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургали улы Миңнехановны, Татарстан Республикасының дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәрип улы Шәймиевны һәм Россия Федерациясе президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкил урынбасары Игорь Владимирович Паншинны чакырабыз. Хөрмәтле Рөстәм Нургалиевич, рәхим итегез, сүз сезгә. Хайырлы көн, исәмесез, кадерле дуслар. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня в республике знаменательный день. Мы открываем бюст нашему выдающемуся земляку Минтимеру Шариповичу Шаймиеву.
первому президенту Республики Татарстан, Герою труда Российской Федерации, полному кавалеру ордена за заслуги перед Отечеством. Примечательно, что открытие бюста проходит в год столетия образования Татарской АСР. Это одна из судьбоносных вех в истории татарского и всего многонационального народа республики, ознаменовавшая собой начало становления современного Татарстана. Немало славных страниц в нее вписал наш уважаемый Минтимир Шарипович. Минтимир Шарипович республиканың социал-иқтисади үсешенә искиткеч зур өлеш кертә. Моны Татарстан халкы югары бәялый. Минтимир Шарипович иң кыю һәм масштаблы проектларны һәр вакыт уңышлы тормышка ашыра. Аны максатчан булуы, стратегик фикерле һәм иң мөһим туган республика эшкерсез мәхәббәте айырып тора. Именно первый президент республики обозначены ключевые точки роста экономики и заложен мощный фундамент для дальнейшего развития Татарстана. Самое важное, за все эти времена Татарстан никогда не стоял на месте и всегда двигался вперед. Как правильно говорят в народе, харакатта баракат. Хочу отметить, что все проекты и программы, которые инициировал первый президент Татарстана, нацелены на потребности татарстанцев. Достаточно вспомнить такие программы, как ликвидация ветхого жилья, газификация населенных пунктов, социальная ипотека. По многим программам и проектам мы были первыми в Российской Федерации. Сегодня Минтимир Шарипович продолжает свою работу, реализуя проект по созданию сети полилингвальных комплексов, поскольку в обществе существует высокий запрос на качественное образование подрастающего поколения. Ведь самое дорогое, что есть у любого народа, это дети. Именно с ними мы связываем будущее нашей страны и республики. Эта работа созвучна с важнейшим приоритетом органов государственной власти Татарстана по развитию человеческого капитала. Дорогие друзья, должен отметить, что открытие бюста Минтимира Шариповича Шаймиева не просто дань уважения нашему выдающемуся современнику. Данное событие несет значимую идеологическую составляющую. Жизненный путь Минтимира Шариповича – яркий пример и ориентир для подрастающего поколения татарстанцев. Именно на таких примерах мы должны воспитывать молодое поколение настоящих патриотов. Минтимир Шарипович пробудил Татарстан с их настоящее чувство гражданской ответственности за судьбы нашего исторического и культурного наследия. Его проекты по возрождению Булгара и Свияжска поддержали не только жители республики, но и меценаты нашей необъятной страны и зарубежья. Мусульманская умма благодарна Минтимиру Шариповичу за создание Болгарской исламской академии, а православный мир с надеждой ждет завершения работ по возрождению собора Казанской иконы Божьей Матери. Активная деятельность Минтимира Шариповича признана авторитетной международной организацией ЮНЕСКО. Не случайно он является специальным посланником ЮНЕСКО по межкультурному диалогу. Хөрмәтле Минтимир Шарипович, сезгә туган республикабыз хакына башкарган эшләрегез өчен барлык татарстанлылар исеменә олы рәхмәтемне белдерәм. Чын күңелдән саулык, сәламәтлек һәм иминлек телим. Изге эшләрегез сезгә бетмәс, тәкәнмәс оптимизм һәм тормыш энергиясе булып әйләнеп кайтсын. Бик зур рәхмәт сезгә. Кадерле дуслар, үземнең исемнән дә яңадан не как президент, а как просто гражданин республики. Минтимир Шарипович, он безен укутушеваз, это наш учитель, это наш наставник. Все мы вот здесь, руководство республики, мы воспитывались на примере Минтимира Шариповича. И мы ему искренне благодарны. Без башья Минтимир Шарипович сезнең алда. Сезгә бик зур рәхмәт, зак еллар, исәнлек, саулык телим сезгә. Рәхмәт сезгә.
Слово предоставляется заместителю полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорю Владимировичу Паньшину. Глубоко уважаемый Рустам Нургалиевич, глубоко уважаемый Минтимир Шарипович, я с большим трепетом и уважением принимаю участие в этом ответственном торжественном мероприятии на родине первого президента Республики Татарстан, героя труда Российской Федерации, полного кавалера ордена за заслуги перед Отечеством. Жизненный путь Минтимира Шариповича всегда являлся ярким примером для всех политической деятелей нашей страны. Минтимир Шарипович был, есть и остается ярким политическим лидером и по сей день, и на большой политической арене нашей страны его голос всегда слышен. Благодаря Минтимиру Шариповичу на территории Республики Татарстан сохранен межнациональный и межконфессиональный мир, что положительным примером послужило для всех республик, когда в 90-е годы многие желали объявить свою самостоятельность и двигаться своим путем. Благодаря вескому слову первого президента Республики Татарстан мы сейчас имеем то, что мы имеем, великую Россию. И когда президент Татарстана сказал, что первый президент Татарстана сказал, что Россия и Татарстан едино неделимы, благодаря этому все остальные республики сплотились для продолжения поступательного движения нашей великой страны вперед. Минтимир Шарипович в свои годы, его политическое чутье, когда все делили большие политические портфели, он произнес великую фразу, великий клич, который впоследствии подхватила вся страна: «Безбулда арабыз». Мы вместе. Да. И вот с тех пор, я, как уже сказал президент Республики Татарстан, республика динамично развивается на протяжении последних 30 лет, идет вперед и задает тон не только Приволжскому федеральному округу, но и всем субъектам, находящимся в территории нашей великой страны. Особые слова благодарности, конечно, за сохранение культурного наследия. Это, как уже было сказано, и остров Град-Свиярск, и великий древний город Болгар. Я был свидетелем, когда в составе больших людей, довольно большого такого сильного статуса, Минтимир Шарипович нам в течение 3 часов провел экскурсию по всем великим местам в Болгарии. С первого по последний этаж мы поднимались только ногами, и практически 4 часа экскурсии. Никакой гид был не нужен, он нам все рассказал доходчиво и предельно ясно. И с тех пор я понимаю, что в таком возрасте, но так двигаться очень активно, даже уже были люди помоложе, но они уже тоже устали. Я хочу сказать слова большой благодарности за ту экскурсию. Я совсем по-другому посмотрел на древнюю историю Татарстана, болгар. И, конечно же, сейчас уже стало точкой притяжения. Уже сюда стремятся не только жители нашей Российской Федерации, но и в целом весь мир стал сюда подтягиваться на экскурсии. И, как заслуженно, этот объект появился в культурном наследии ЮНЕСКО. Еще один немаловажный фактор, который стоит отметить, его четкое профессиональное чутье, его умение организовать и мобилизовать коллектив на выполнение поставленных задач позволили воспитать большую плеяду руководителей как республиканского, так и федерального значения. И сейчас они занимают серьезные большие посты как в республике, так и в целом в нашей большой стране, на больших должностях, являясь в статусе вице-премьеров. Много можно продолжать и много можно говорить. Наша задача, мы же тоже не совсем молодые, но здесь клятвенно принести клятву, что мы традиции, которые были заложены в тяжелые 90-е годы в нашей стране, когда страна стояла практически на грани развала, продолжать тот верный путь, который был избран первым президентом Республики Татарстан, двигаться динамично вперед, с Республики Татарстан брать только пример, потому как мы видим, здесь все красиво. Здесь, поверьте, все, кто здесь живет в Республике Татарстан, вы просто очень счастливые люди. Я вам просто завидую по-доброму. Счастья, здоровья, успехов, процветания. И мы, конечно же, всегда помощники. Минтимир Шарипович, вам спасибо вам большое. Спасибо. O'zingizga-da bek zo'r rahmat.
Muhterem qonaqlar, сөз Татарстан Республикасының бірінші президенті, Россия Федерациясының хезмәт геройы Минтимер Шәрипұлы Шәймиевқа берілі. Hürmetli avuldaşlar, yaktaşlar, rayondaşlar, hürmetli prezidentimiz Rüstem Nurgaliyevич, Игорь Владимирович, трудно, легче работать, чем услышать столько хвалебных высказываний, суметь надо выдержать. Это действительно по жизни так получилось. И я считаю, что то, что мы сегодня наблюдаем, это наш с вами общий труд всех и вся. И я хочу передать Владимиру Владимировичу Путину, ведь много хорошо работающих, успешных и руководителей, и людей, то, что увидит и сумеет оценить, в данном случае как бы от нашего родного Татарстана получилось, что это выпало на мою долю, и дать такую высокую оценку. Огромное я хочу, Владимир, передать наши добрые слова от всех нас. Барымыздан да зор рахмет, тиран ихтирам белән. Аллаға шүкір, мына шындай матур күні дә килгән, елы да килгән, юбилей елы, уңышлы ел, мындай уңышның әлі болғаны жоқ иде. Бұл хәйірліге болсын, ұзаққа болсын иде. Мұны әйтіп кенә бітіре тұрған түгел. Бүтін республикамыздың көп милләті халқына шын көңілімнен барығызға да, район жетекшілеріне де, үкімет органында эшләүче үзебезнең кызларыбыз, улларыбызга да шын күлемнән менә инде әтинең, әнинең туган йортына карап торып, шушында әйтәсем килә барлык безнең нәселебездән бик зур сезгә рәхмәтләр, исәнлек, саулык, иминлек, матур иттереп эшләргә, яшәргә язсын. Менә Күз алдына китерү дә авыр бит. Менә шушы Әнәк авылы бит инде кичкенә генә бер авыл. Бик әйтмичә бүген булдыра алмыйм. 6 йортлы йорт, 4 класс, 1 укытучы Хәдичә апа. Шушында мәктәп бар иде. Без шунда белем алдык. Әйтәсем килә, шушы яшь кенә кыз Хәдичә апа безгә бер үзе 4 классны бер юлы алып барып, бөтенесенә өлгереп, дөресен әйткәндә, менә инде монда райцентр иде. 59 елга кадәр Калин районы. Аннан шушында урта мәктәпкә менә укырга кирдек. Безнең инде дөресен әйткәндә, укытучыларыбыз, мугаллимнәребез булганның да булганнар иде, дөресен әйткән. Менә шушында бит республиканың инде әйтергә кирәк, читендә Башкортстан белән күрешүдә яшибез. Һәр вакыт менә халкыбыз шушындый тырыш булган. Менә бүгенге карасагыз, бүтән артистлар да бит инде глава администрации Фаттахов монда Ингел Навапыш шок катырлык бит инде. Шок катырлык. Үзебездә монда районыбызда ничә театр. Инде бүген Ингел Навапыш Рөстәм Нургалиевичкә ниндидер шундый диләр, нинди театр булырга мөмкин әле, тагында нинди планнарыбыз бар дип сөйләп, мөрәҗәгать итеп, киләчәгебез Алла бирсә якты, уңышлы булыр. Без инде шушындый менә дәрәҗәгә җиткәнбез икән. Бу инде бөтен җирдә көн саен була торган хәл түгел бит инде. Бу безнең сезнең белән гомуми горурлыгыбыз. Минем әйтәсем килә күңелемә инде бик хуш килә торган. Без менә Нурбаянның менә бу эшне инде Рөстәм Нургалиевич менә шушылай иттереп мәңгеләштерик дигәчтен геройны. Нурбаянның һәйкәлен менә шушында безнең күршедә итеп бит инде ул.
Bizning shoirimiz. Kızganışqa qarşı 23 aprelda 45 yılını vafat bula. Podpolkovnik Nurbayan. Onun patriotik şiirleri ul gajab dürüsüngün aytkanda şul vaqtda uq nafrat sözleri düşman isimine jetkirib, mana şulay xizmat etib xalqimizga vafat bolgan büyük vatan soğuşı batır deb aytasim kela. Миңа шул чаклы куанычлы шын күңелемнән әйтәм. Аның белән бер рәттә инде шулай сөйләштек, проектны ясаганда да аларның менә яшәгән нурлары да шунда. Менә шулай янәшә килеп чыгуы. Менә килеп тора бит ул дөресен әйткәндә тарих үзеннән үзе менә чынлап әйтәм барлыкка килә. Безнең тарихыбыз языла дип әйтер идем. Тагын да байрак tariximiz. Şuna göre indi aytırga mümkün sözlerini ayttılar. Benim aytasım kile, eğer de namus bilen tırışıp işlesen, Allah Teala yazmışını şuşlay indi görgen iken, barğız içinde büyük zor rahmet, buna şen konulimden aytam. Indi motor ettirip bunda saklap, motor ettirip zor işler yiyiştirmek gerek bizge bunda. Mektepler bilen, başka uyuşmalar bilen, bu çaklı gajab işlengen işlerine büyük zor rahmet bunu başkarıp çıkan şahıslarga, yetekçilerge, ondan aytasım kile İlşar Şayıxışqa rahmet sözleri. Ol bizning tüpşük bala. Etkey merhum ana indi tüpşük bala bulganlıktan, ol жылый manqalar ağa tegi yugarıştan düşeydi mında. Bizning yurtqa etkey ana kolxoz pirsatili bitindi, ana işi küntün bitindi. Şuna da qaramasdan tarantasından düşüp, onun qarşına barıp, onu qışaqlap көтеріп. Allah еді, мына тұрмыш шулай бітінді. Кіші бала, тіпшік бала, бигелек те қадірлі бала кішіге. Мына мен деген ашындай яқты истеліктер бар. Бұл дұрысыңын айткенде, мына ауылларны шушы шамаға кетіріп иту үшін бір өрнек бұл. Мұнда кім гіне яшамайсын, қайсы йұртта, мына ұрамына әгерде қарасан, her birisine, onlar birbirine şapmağan, şuluk vakitte şul şaklı motor ettirip işlengenler, kuyman indi tüste, nişik kuyularga teyiş birgelep, kengeşleşip işliler. Avul yerinde ait. Mesela şundan özü bizden kaderi bizden bilebiz bit. Batıp, şumup yürsen de bir hal. Ömrün bu şulay ötüp de kite. Barbar Allah Teala'ya biz rahmetli. Bizden dinimiz şulay, özümüz şulay. No yine mena şın barlıkta şu işler başqaralabız. Bütün mına bitinde rayon başlıqları bizning mında bütün respublika yetakçileri de mında indi özümüzning avuldaşlarımız, көршілер bütün isminde. Şuna göre mına aytır sözüm көп, qısqa gına aytib aytırga da bek ağır. Bek zor rahmet barğıza da. İsenlik, sağlık, eminlik. Rahmet Mintimir Şerifovich, yoqta motor istelikleriniz için. Qadrli qonaqlar, muhtaram do'stlar. Bugungi tantanamizning eng yuqori nuqtasına kelib jetdik. Teşekkürler. Endi hozir Tatariston Respublikasining Бюст авторына алкышлар. Tatariston Respublikasining Davlat Kengashisi Vatan oldidagi qozonishlar uchun ordenining to'liq kavaleri Rossiya Federatsiyasining xizmat giroyi Mintimir Sharipov Shaymiyevga byust ochiq deb e'lon etildi. Дорогие друзья, уважаемые гости, бюст государственному советнику Республики Татарстан, полному кавалеру ордена за заслуги перед Отечеством, герою труда Российской Федерации Минтимиру Шариповичу Шаймиеву объявляется открытым.
Бәйрәм белән сезне, хөрмәтле кунаклар. Безнең чарабызның тантаналы өлеше ахырына якынлашты. Ләкин мөхтәрәм җәмәгать, берничә минуттан безнең әле монда концерт дәвам итәчәк. Шуңа күрә таралмавыгызны үтенәбез. Актаныш кызы. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, турыдан-туры эфирда трансляция инде азагына якынлашты. Хезмәтенә күрә хөрмәте дигән шушы чараны яктырткан махсус фильмны сез 29 август көнне безнең каналда Татарстан Яңа гасыр һәм ТНВ Планета каналларында карый алачаксыз. Бу инде эксклюзив рәвештә эшләнгән материаллар булачак. Шуңа күрә безнең каналны карагыз. Бүгенгә инде сезнең белән шушы игелекле Актаныш җирлегеннән, Әнәк төбәгеннән саулармысыз, сау булыгыз дип эндәшәбез. Исәнлектә күрешкәнгә кадәр.